Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za futbal. Remi 1-1 u Austriji u centru Beča nije bio dovoljan za prolazak na svjetsko prvenstvo i direktan plasman na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina će se kroz baraž morati boriti za plasman. Znali smo da će biti teško, momci su dali sve od sebe, nažalost nije bilo dovoljno. U ovom videu ćemo ocijeniti sve Zmajeve koji su odigrali sinoćnju utakmicu, zaista su dobre ocjene, vidjet ćete i sami. Moramo reći da smo odigrali dobru utakmicu i da je mnogo toga bilo dobro. Nažalost, na kraju je to bilo nedovoljno. Austrija je tako ide direktno na svjetsko prvenstvo. Mi ćemo se, kao što smo rekli, boriti kroz baraž. Idemo odmah sa golmanom. Nikola Vasilj je bio solidan na golu, sedmica jer je bio, kao što smo rekli, solidan, imao par ključnih intervencija, bio isto vrlo dobar u zraku kada je to bilo potrebno. Nažalost, kod gola loša reakcija, prečka i nakon toga pokušao je odbiti loptu, izbiti je što dalje, nažalost jednostavno asistirao Gregoriću koji je postigao gol. Naravno, nije to bila neka ogromna greška i dosta je bila konfuzna situacija. Nažalost, mogla je biti bolja reakcija i možda bi nas to odvelo na svjetsko prvenstvo. Nemamo šta previše zamjeriti Vasilju, bio je solidan tokom cijele utakmice, a tokom cijelih kvalifikacija je bio fenomenalan. Glavu gore Nikola, jedno je sigurno, našli smo sjajnog golmana koji će nam biti ključan za baraž i za ostale utakmice i iduće godine. Ispred njega Tarik Muharemović, osmica, kakav je štoper Muharemović, lider ove selekcije. Njegove suze, njegova tuga na kraju utakmice su bile zaista teške za vidjeti, ali ovaj momak zaista ima fenomenalnu budućnost. Kako je samo preuzeo lidersku poziciju u našoj zadnjoj liniji, dobro odigrao, bio je bezbroj puta na ispitu kada su Austrijanci ubacivali loptu sa strane, uvijek dobre reakcije Tarika Muharemovića i zaslužena osmica. Pored njega Dženis Hadžikadunić, također osmica. Isto kao i Muharemović, imao je mnogo posla, mnogo ubačaja, ostao je fokusiran do zadnje sekunde i zaista je odigrao dobru utakmicu. Također moramo naglasiti da on nije standardan u našoj reprezentaciji, dugo nije igrao do one utakmice protiv Malte. Ovo je bio ogroman ispit i moramo priznati Hadžikadunić je ga potpuno položio. Nažalost, nije to bilo dovoljno za prolaz, ali imamo itekako pozitivnu priču za naše štopere. Katić, Muharemović, Hadžikadunić, Barišić i Radeljić su vrlo talentovani i ovi momci će biti itekako dobri nositelji naše zadnje linije. Sa desne strane je bio Arjan Malić, sedmica za Malića. Bilo je teško, zaista imao je ogroman dio posla da odradi, stalno je Austrija napadala po njegovoj strani, Sabitzer se uvlačio, Moene je išao vrlo ofanzivno, tako da je imao stalno situaciju 1-2, Bajraktarević je dolazio da pomaže, ali naravno nije to njegova glavna uloga. Malić je se borio kako je mogao i globalno je odigrao vrlo dobru utakmicu. Sedmica na kraju, nažalost kod gola je bio dosta daleko od napadača, mogao je biti bolji i bliži u par situacija, ali ostaje i dosta pozitivan utisak, uglavnom mnogo bolji nego protiv Rumunije. Malić je mlad, velika budućnost je ispred njega. Sa lijeve strane Emir Karić, kakav karakter, kakav igrač, prve minute za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, neizvjesnost da same utakmice, da li će moći igrati ili ne. Savez Austrije je bio dosta bezobrazan u toj situaciji, govorili smo o tome. Na kraju Emir Karić bio u prvoj postavi, zaista dobro se snašao. Spominjali smo da 3 od 4 igrača u defanzivi su bili maltene novi igrači. Emir Karić je itekako dobro odigrao, osmica za Karića. Na sredini terena Ivan Šunić, devetka za Šunića, kakva utakmica, kakav general, koliko je samo pretrčao u toku ove utakmice, bio je uvijek dobro postavljen, hrabro kupio loptu kod Austrijanaca, kakva lopta i kakav pregled igre je uvijek dobro postavljen Ivan Šunić i također Benjamin Tahrović, devetka također. Zaista uvijek i on dobro postavljen, pokazao je isto tehnički nivo, defanzivni i ofanzivni karakter i snagu i kapacitet da pruži partije koje su vrhunske. Benjamin Tahrović vrlo dobra utakmica i moramo naglasiti da smo u ovim kvalifikacijama pojačali dosta vezni red, vidjeli smo da itekako imamo kvaliteta u tom segmentu igre. Sa desne strane Esmir Bajraktarević, šestica za Bajraktarevića.
nije nimalo bila laka večer za njega, imao je dosta defanzivnog posla, govorili smo o tome. Moene je bio vrlo ofanzivan, tjerao ga da se vraća dosta nisko na terenu, naravno to ne odgovara Esmiru, par navrata je pokušao napraviti razliku ofanzivno, vidjeli smo koliki strah su imali Austrijanci, odmah ga blokirali kada god je imao loptu. To je pokazatelj u kakvom talentu se radi. Esmir Bajraktarević je vrhunski igrač, šestica za njega jer nije pružio mnogo ofanzivno, ali odradio je itekako dobru utakmicu. Sa lijeve strane Amer Memić u svakoj utakmici nas iznenadi, zadivi svojom energijom, svojom brzinom, svojom borbom. Amer Memić sedmica, imao je mnogo posla u ofanzivnom, u defanzivnom planu, na kraju završio kao desni bek. Amer Memić je itekako bitna karika ove reprezentacije, koliko samo energije, koliko samo trka, a i kvaliteta zaista tehničkog i ofanzivnog i defanzivnog. Prelazimo sada do napada. Haris Tabaković, osmica za Tabakovića. Bilo je upitno da li će započeti utakmicu jer znamo da ima sličan profil Edina Džeki i da je to dosta spor napad, ali započeo je utakmicu, ispostavilo se kao ispravna odluka, vrlo brzo nam je u utakmici donio vodstvo. Kakava reakcija, kakav osjećaj za gol, sa poda se pridigao, produžio loptu do gola glavom, i tekako se vidi da je u formi i ovaj napadač nam je itekako dobro došao. Pored njega je bio Edin Džeko, petica za Džeku, teška utakmica zaista za našeg kapitena. Odmah moramo naglasiti da je bilo teško uraditi išta bolje za našeg kapitena s obzirom da je uvijek imao dvojicu Austrijanaca na njega. Uvijek su bili dvojica u duelu sa njim i zaista je teško dolazio do lopte. Znali su da je on glavna karika što se tiče tog našeg ispucavanja, da je sve išlo preko njega da produži lopte do Bajraktarevića ili Memića. Pogotovo kada je došla situacija da Tabaković izađe pa su sve lopte išle preko njega, a ne preko Harisa. Edin Džeko imao velike probleme jer Austrijanci su ga dobro blokirali. Sa klupe je ušao Armin Gigović. Armin Gigović je imao solidnu partiju, nećemo ocijeniti, igrao je samo pola sata, unio je energiju, pokušao izlaziti u visoki pressing jer Tabaković i Džeko nisu to mogli, nisu imali jednostavno energiju za toga. Nažalost, nije se našao u prilici da više pomogne ofanzivno. Nihad Mojakić je ušao u 72. minutu na lijevoj strani kada je Karić osjećao povredu i bolove. Nije baš najbolje ušao u utakmicu, imao je par tehničkih grešaka. Također u jednoj situaciji se našao u vrlo dobroj poziciji ofanzivno, ali loš udarac je uputio prema golu Austrije. Krajem utakmice su ušli Baždar, Alajbegović i Hadži Ahmetović. Ništa posebno, nažalost, potpuno su nas ugasli Austrijanci nakon njihovog gola. Apsolutno smo bili nemoćni, nismo uspjeli prouzrokovati nikakvu paniku, nikakav napad koji bi donio probleme Austrijancima. Vidjeli smo koliko je samo njihovo iskustvo i kakav je kvalitet. Što se tiče naše ekipe, to bi bilo to. Težak rezultat jer momci su ovi zaslužili bolje, ali Austrija je itekako odigrala dobru utakmicu i pokazala kako zna ugasiti utakmicu i kakvo iskustvo imaju. Hvala vam što ste pratili ovaj video, mi se vidimo vrlo brzo da prokomentarišemo protivnika za baraž. Nadamo se da ćemo na kraju ipak otići na svjetsko prvenstvo. Hvala vam što ste pratili ovaj video, a mi se vidimo uskoro.